Pozdrav svima i dobro mi došli. Tema današnje epizode je veoma zanimljiva i zato se udobno smjestite, pretplatite se na ovaj kanal i stisnite like i zvonce kako bi uvijek dobili notifikaciju kada objavim novi video. Pa evo, da krenemo sa temom. Tema je patnja i vjerujem da imate i same iskustvo patnje, isto kao i ja, i da možda i znate nekoga kome bi ovo koristilo da čuje i da se oslobodite patnje na najlakši mogući način, zato podijelite ovaj video. I što je zapravo to što uzrokuje patnju u našem životu? Razlozi su veoma različiti i ovisi od osobe do osobe. Svako se nosi sa svojom životnom pričom, svako se nosi sa svojim iskustvima, svojim strahovima i nedaćama i zapravo najviše ovisi o tome kakva je naša percepcija, to jest percepcija osobe koja je iskusila neku vrstu patnje u svojem životu. Jedan od najčešćih uzroka patnje su naravno sukobi, bilo sa samima sobom, bilo sa drugim osobama koje nas okružuju. To mogu biti naravno naši najbliži, najčešće to i jesu članovi obitelji, dok dođe do nekog nesklada u obitelji, još od ranog djetinjstva nedostaje ljubavi, pažnje, razumijevanja i tada najčešće djeca već u najranijoj dobi imaju iskustvo veoma duboke patnje. Sukobi sa samima sobom. Što mislim pod tim? To je najčešće situacija gdje krivimo sami sebe zbog nečega. Nešto se ne možemo oprostiti. Imamo nekakva uvjerenja koja nisu podržavajuća o sebi, da nismo dovoljno dobri, da ne zaslužujemo. Nekako činimo nešto što nas povrijeđuje. Na primjer, ostajemo u vezi ili zajednici koja nije podržavajuća jer mislimo da ne zaslužujemo nešto bolje, da ne zaslužujemo biti sretni, da nismo dovoljno dobri, da nismo zaslužili nešto i tako dalje. I zapravo to onda uzrokuje nekako lošu sliku o samima sebi i na takav način zapravo prouzrokujemo one loše osjećaje, loše emocije, trpimo na neki način i sami sebi uzrokujemo patnju. Drugi način kako dolazi do patnje mogu biti strahovi. Najčešće to jesu strahovi, znači neka navika da će se desiti nešto loše, neka stalna strepnja, iščekivanje, da znači ništa ne traje, ništa što je dobro ne traje dugo, to je isto uvjerenje. Niti jedno zlo ne dolazi samo i tako dalje. I onda umjesto dok vam je dobro da uživate, da znate svjesno, ok, sada mi zaista nemam nikakav očigledan razlog da bi patila. Znači imam krov nad glavom, imam hranu u želucu, pun mi je frižider, djeca su mi zdrava, znači nemam nikakvog očiglednog razloga. A opet na neki način sam nesretna ili patim. I to je zapravo to neko konstantno strahovanje i kao iz navike ili iz nekog lošeg uvjerenja samo čekamo, evo, samo čekam, sad će se nešto loše dogoditi, znate. I onda si oduzimamo onu radost života i radost življenja zapravo, koja bi trebala i biti prevladavajuća u našem životu. Da li poznajete nekog, ako niste vi sami u takvoj situaciji, da li zaista poznajete neku osobu koja je tako uvijek negativna, nekako da se opusti, da si da, ok, sada uživam i
svijet je moj jednostavno, jel? Jer zapravo imam sve razloge za to. Znači uvjerenja o samima sebi, kao što sam već spomenula, ali isto tako i o drugima. Nekome se danas ne može vjerovati, ljudi su loši, nema poštenih muškaraca, nema poštenih žena, svi te žele iskoristiti. To isto zapravo uzrokuje to jedno konstantno stanje patnje, napetosti, nemira, iščekivanja, samo ono čekaš u biti da se nešto loše desi i onda naravno na takav način i dolazi do takvih iskustava. Jer sve ono nekako što vjerujemo, znači kako vjeruješ tako će ti biti i to je onda zasigurno tako. Nekako nepovjerenje u druge ljude, bilo da su vam to prijatelji nadređeni, ako i stalno gledate ono kroz neku prizmu nepovjerenja, nesustezljivosti, uvijek imate neki ono figu u rukavu, naravno ne možete biti potpuno opušteni na neki način sebe, onda i dovodite u to neko nepotrebno konstantno stanje stresa i patnje zbog toga. Jer se nikako onda i ne možete opustiti u neki odnos ili u neku vezu jer ne vjerujete nikome, razumijete? I to je zapravo nešto što nije dobro. I sebi na takav način uskraćujete jedan veliki, veliki dio života. Ono da zaista ispunite svoj život predivnim odnosima, vezama, da imate povjerenje u ljude. Znači, ako mislite za sebe da ste dobri, onda vjerojatno postoji i drugi ljudi koji su isto tako. Jel? Očekivanja. Neispunjena očekivanja su zapravo jedan od glavnih uzroka patnje u našim životima. Najčešće očekujemo nešto od ljudi koji su nam najvažniji, da se tako izrazim. Bilo da se radi o partneru, bilo da se radi o djeci. I ovo je zapravo dosta kompleksno jer je nekako očekivanje da netko drugi nadomjesti neki dio mene. Znači, ja mislim da ja nešto ne mogu ili da meni nešto nedostaje i sad očekujemo od druge strane, od bilo koga, da mi onda to nekako nadomjesti. I zapravo očekivanje dolazi iz nekog stanja nedostatnosti. Bilo da mislimo da mi nismo nešto u stanju ili učiniti ili ostvariti neku vrstu uspjeha, bilo da se radi o financijama ili nečem drugom. Kao što sam spomenula već, nekako se najčešće to javlja u bračnim odnosima i u vezama. Jer partner koji je stalno pod nekim pritiskom da mora nešto, da se od njega nešto očekuje, onda zapravo ne može nikada ostvariti do kraja to očekivanja. Jer sve dok ona druga strana ima konstantno očekivanja od vas, da budete ovakvi, da budete onakvi, da učinite ovo, ono, je zapravo to je jedan strašan teret i teško ga je onda nekako i nositi i teško je ostvarivati tuđe očekivanja kroz dulje vrijeme. Nadam se da razumijete i zbog toga, nažalost, nekako ljudi zapadaju u veliko nezadovoljstvo. Ta velika količina očekivanja uzrokuje mnogo patnje i kad se radi o porodicama, onda su zapravo svi članovi obitelji tu nekako uključeni i svi na neki način osjećaju tu patnju u većem ili manjem intenzitetu. Znate, bilo da je to dijete, suprug, supruga i tako dalje. I to onda se širi, ono kao neki talasi
na ostalu širu obitelj, jer dok samo jedna osoba pati, nekako utječe na sve ostalo oko sebe. Zato jer nije u stanju biti baš dati najbolje od sebe i drugim članovima obitelji, razumijete? I tako nekako je nastaju ta ograničavajuća uvjerenja i ograničenja kako treba izgledati brak. Znači, da li je normalno u biti da se u takvim odnosima pati, da jedna strana nekako bude podčinjena ili tako dalje, razumijete? I najčešće onda u takvom okruženju i djeca onda i preuzimaju te obrasce ponašanja ili nekako stvaraju i kreiraju ta svoja uvjerenja o životu, o tome kako žive odrasli, kako izgleda zapravo jedna veza između supružnika, kako izgleda ta komunikacija koja je pod stalnim pritiskom tako nekih očekivanja, naročito ako ona nisu ispunjena i onda tu nastaje i velika količina patnje. Još jedan od uzroka patnje je, rekla bih i najveći, su otpori. Najčešće se radi o otporima prema promjenama u životu. Znači, desi se neka neočekivana situacija i nekako se nikako ne možemo pomiriti sa tim. I imamo otpor prema svemu. Kad sam spomenula prije očekivanja, znači neka druga strana ili nešto se nije desilo, recimo prijateljica je zaboravila na moj rođendan, ja sam očekivala sjetit će se, ili neka druga osoba i evo, nije ispunila moje očekivanja i ja prema tome sad osjećam strašan otpor, znači javljaju mi se neke sumnje da li je njoj uopće stalo do mene. Sigurno nije da joj je stalo, sjetila bi se, znači sumnjam u naše prijateljstvo, sumnjam u nju kao iskrenu osobu, u sebe, ja nisam dovoljno dobra, mene niko ne voli, evo vidiš nije se sjetila niti mojeg rođendana i tako dalje. Ili se možda desi nešto drugo, recimo mnogo otpora imaju roditelji što se tiče odgoja djece. Znači, dijete u određenoj dobi nekako počinje pokazivati svoj karakter i svoju osobnost i donosi neke izbore. Bilo da se tiče životnih izbora vezano za školu, isto tako neka očekivanja nisu ispunjena od strane roditelja što se tiče djece i onda isto tu dolazi do kojekakvih raznih situacija. I isto tako otpor prema promjenama koje su nagle i onako nisu planirane. Zašto ovo spominjem? Zato jer znam mnogo slučajeva koji onako desi se nešto tragično i naravno to je veoma potresno. Bilo da se radi o gubitku drage osobe ili imovine, znači značajni gubitak imovine i tako dalje. Evo vidite što se sad dešava sa ovim poplavama. Znači, to je sve ta trenutna situacija, to će trajati neko vrijeme, naravno, i treba vremena da to prođe, da se cijeli i tako dalje. Ali kad se radi o toj patnji koja se onako provlači kroz godine nakon, to onda nije dobro, jer to utječe na sve segmente našeg života. I upravo je tu važno razviti tu sposobnost, govorili smo o onoj elastičnosti ili resilience, znači da izgradimo tu sposobnost i taj kapacitet da prihvatimo, ok,
desilo se to i to, možda ne nakon tjedan dana, možda ne nakon mjesec dana, ali kroz neko razumno vrijeme da budemo u stanju prihvatiti te određene situacije, jer tako i tako ne možemo tu ništa promijeniti. Znači, treba se osloboditi nekih očekivanja od sebe, da ste ono super čovjek, jer teško je stvarno, neke stvari se nikada ne prebole, ali se mogu nekako prihvatiti. Ok, to je dio moje realnosti i jednostavno ja više nemam otpor o tome. Jer upravo to je to što vam stvara tu veliku količinu patnje. Imala sam i ja neke situacije u životu koje su onako, znači nisu mi se ispunila očekivanja, htjela sam postići nešto, nikako mi to nije polazilo od ruke. Imala sam dosta izazova što se na primjer tiče posla, jer bilo što da sam učinila nikako nisam uspijevala naći onu poziciju koju sam željela i nisam se uspijevala baviti na neki način sa onim što sam željela i što sam studirala. I nekako u nekom trenutku stvarno postojala je velika količina otpora. I što je taj otpor bio veći, sukladno sa time i intenzitet patnje. Znači ta patnja koju sam osjećala je isto tako bila veća, sukladno sa tim otporom. I onda kad sam jednog dana shvatila, ok, znači bez obzira što da učinim, tako je kako je. Ja ne mogu to promijeniti jer ne ovisi samo o meni. Ja sam učinila sve što sam mogla potencijalno. Vjerojatno sam mogla još nešto, ali eto nisam. I tako dok sam prihvatila tu svoju situaciju, nekako ta patnja je samo nestala i razumijete, sve se okrenulo na dobro. I prihvatila sam tu situaciju i onda nisam razmišljala, ok, joj jadna, ja baš nemam sreće i tako nešto. Kako se uvijek sve meni tako nešto dešava. I nije fair ili nije pravedno, razumijete, nego sam to prihvatila. Ok, ovo je trenutna situacija i jedino što mogu sada učiniti, vidjeti što ću dalje, naravno. Znači, fokusirala sam se na budućnost, fokusirala sam se na rješenje, vidjela sam da nekako nema smisla stalno se vrtiti u krug i jednom dok sam rekla dosta, ok, sada idem ja vidjeti što ja mogu tu učiniti za sebe. I to sam kasnije naučila i kroz coaching akademiju koju sam pohađala, da jednostavno dok negdje zapneš, ako se baviš stalno sa tim problemom i stalno čeprkaš po tom smeću, to te nigdje neće dovesti. Znači, šta je izlaz iz toga? Fokus uvijek staviti na rješenje. I to je ono što je meni osobno najviše pomoglo. Nekako sam, nakon što sam to prihvatila, odlučila sam, ok, pomirila sam se sa tim, oprostila sam možda i nekima koji su me povrijedili, ne samo vezano za tu temu, nego jednostavno to primjenjujem na sve ostalo, znači na bilo koje područje života. Jel? I tako preporučujem i vama isto. Znači, oprostite ne samo zbog toga da izgladite neke odnose. Neke odnose nikada nećete moći izgladiti. Ali oprostite radi sebe, jer dok vi odlučite oprostiti, znači sami sebi skidate te lance i oslobađate se od toga. Oslobađate se od te konstantne patnje, konstantne boli, stanja povrijeđenosti i dajete se krila i nakon toga možete samo poletjeti. To je jedan od glavnih i najvažnijih razloga zašto oprostiti. Postoji ona izreka, oprostiti mogu, zaboraviti ne mogu i to je sasvim u redu.
No čim odlučite zaista onako oprostiti i otpustiti, osjećat ćete se kao nova osoba. Znači, bilo da trebate oprostiti nekome nešto ili nešto oprostiti sebi, svakako to učinite i oslobodite se. Zahvalnost. Nikako ne prestajem spominjati zahvalnost, ali evo i danas sam zahvalna najprije sebi što sam tako odlučila poduzeti neke korake, osloboditi se patnje, oprostiti i jednostavno dati sebi tu osobnu moć i dati sebi krila i šansu da znači kreiram i ostvarim život koji je zapravo nešto puno više što sam ikad mogla i zamisliti. I tako će biti i vama isto. Znači, ako odlučite preuzeti stvar u svoje ruke, jer znači nikad nije važno toliko ono što vam se događa, već što ćete vi sa tim, znači što vi radite sa tim što vam se događa. Da li ostanete negdje zapeti, ukopani u vremenu i onda prolaze godine, vi ste još uvijek pod tim teretom, ili si onako date slobodu, dajte si krila i jednostavno poletite u neku sasvim novu realnost. I nekako naučila sam da ne očekujem ništa od nikoga, ali zaista. I to je možda nekako i čudno za čuti, ali dok sam pročitala sam nekoliko knjiga vezano za tu temu koje vama preporučujem i uskoro ću, evo mogu i najaviti, napraviti darivanje i pošto je sad kreće sezona blagdana uskoro i sezona darivanja, pa evo moja najdraža knjiga, to jest jedna od najdražih knjiga su Razgovori sa Bogom. Znači, pročitala sam tu trilogiju, to su 3 knjige i tu je zapravo nekako to opisano, ne očekujte ništa. I zapravo to mi je kao neki moto, da ništa očekujem od nikoga. Jedino naravno od sebe mogu očekivati ako se postavim ciljeve i tako. No sve što netko drugi učini za mene i možda najmanja stvar i onaj osmijeh onako usput u prolazu, to je zapravo kao jedan dar. Jer nitko nam ništa nije dužan, razumijete? I nikome ništa mi nismo dužni. I kad tako, sa takvim stavom zapravo kračate kroz život, onda shvatite zapravo da sve je dar. Sve ono što vam netko učini, što vam učini partner, djeca, roditelji, potpuni stranac ili neznanac, zapravo to onda prihvaćate kao dar i zapravo onda tek počinjete primjećivati takve stvari dok ulazite kupiti kavu i neko vam pridrži vrata da uđete. Predivno. I zapravo u tome se i krije tajna, u tim malim stvarima svakodnevnice i nekako da sve zapravo uvidimo da sve je dar. I dok sa takvim nekim mindsetom zahvalnosti počnete prihvaćati te darove i zapravo iskreno onako zahvaljivati za njih, bit će ih još mnogo, mnogo više. Jer nećete očekivati, ok, znači ja ulazim kupiti kavu, niko me nije otvorio vrata ili osoba ispred mene samo je prošla, vrata su se onako zatvorila, razumijete? I zapravo evo to je čarolija života, veoma je jednostavno, ništa ne košta i počnete primjenjivati znači ovo što prije i evo napišite mi u komentarima kako vam se čini sve ovo, da li primjenjujete nešto od toga. Svakako preporučujem ovo, znači ne očekujem ništa.
i vidjet ćete, iznenadit ćete se istog trena čim uđete u neku interakciju, čim počnete primjećivati te male stvari, male radnje drugih ljudi, male neke postupke i onda zapravo uvidite kolika je to vrijednost i koliko zapravo to sve znači. Evo, ja vam se lijepo zahvaljujem na vašem prisustvu, što ste i ovaj puta bili tu. Podijelite ovu epizodu sa nekim ko pati ili sa možda nekim koga volite i čujemo se u nekoj novoj epizodi. Srdačan pozdrav!